katakan mandi mata sebab nanggo ka mereka jojohan kita pulau bebas jambur kayu menenda. Jainda ditujukan kami berbandu lupe anak kami permain kami ulah kembar ubat joh-joh kam tadingkan kakak tuainda. Pakai kape senina kami sidalanan sehat-sehat kam krina joh-joh kam tadingkan kakak tuainda kelas sehat kakek kita krina. Bagai peras kita sipulung kena jenda joh-joh kita kelas sehat kak kita krina. Kepada yang lebih bahasa guna hari sebab nam terdengar kami sinam bahasa bujur. Pertama-tama si katakan bujur di mandi bata ijai bas teda tetap ikawali di bata ibas kepulungan tawari sendah. Siah mati kami kam kali bubu kami ginting manik mergana tarikan mergana bagai petrus barus mergana. Ijai bas penenahkan biak petengah tapi agi kami dahinan tapi arah telepon enda aku biak sini na minta maaf kal bandu ijabas kekurangan kami ulah kal tama-tama ukur do bagai kape bandu petengah bapakku kam kuakap asal mentas aku arah bandu jaga meja nanindu sehingga aku ke rumah petengah lah pernah pakai baju petengah pakai baju petengah masuk angin kam kari petengah niku petengah aku jadari kalau ngaku diri nuri kam nari ke bapakku ke ibu nena petengah petengah bapakku kalau kamu kuagam petengah makanya selamat jalan petengah ajar hari ini kami petengah kamu kasih telu bapak kami ke ibu nena kujanari kikal niku niri nuri petengah. Selamat jalan petengah. Aku bila bulu kedam ngerana siwara bujur. Iya. Bujur si katakan man Tuhan di bata. Si kejapkan nge kuasa nasi belin si tetap nemani kita. Ijenda aku belas ibas si pengalon bulang. Hari kita kan iting berenda impal bulang. Jadi aku jenda berbelas hari kita kan si pengalon bulang. Jadi sentabil lebih aku manbandu kamu kali bubu kami bagai pesa kupuang. Ijenda aku berbelas lebih man senina kami Junaidi. Senina penggogia laus pada tengah henda ikut-ikut lulah uga jejakna selama ia bas dunia indah. Adik aku secara pribadi ngata iya labu kok mendubah iya res bapai rumah. Kita kan kai pelit permasalahanku di rumah harus bapak tengah dalam Singapura pusuh ayo makana mulai sekelenda lanai pagilit Singapura aku bapak tengah dari gending ku bapak tengah lana bukan ngajar hidup aku bapak tengah buah anak ngata orang tua udah kelupa kelup uga perbaris bapak tengah sangat gelo bagaimana ku bandu kami bagaimana pikirnya terang tak simpan Resadalah hari itu ulah kami si panjang perjutan ulah terida uga hulina bapak tengah hendak ngajarkan kita kerina anak-anak si kupindo penbantu senina jadi membantu pe orang tua kami sini dengar jenda
Ulakal puluhan du patengah. Senina kami yang darah turang kami yang dah. Siriban bancang na pagi patengah. Cari itulah iya patengah. Pantau itulah. Kalau ulah juru kan pagi kita. Selamat jalan Bapak Tengah. Silakan aku seruga. Ya, bujur. Ay dapay ngarana ka aku sitik. Loko beluh gedang. Ay maka ujur kal sikatakan mandibata. Sebab kan terang kalban nanggawari. Ngarana ka kalaku sitik lape beluh. Kamu gagal ngajari aku ka. Aida aku ngerana. Si kuhamati kerina kalimbo bunta si pulung jenda kerina ka. Ay maka sehat-sehat ka kam Junadi kam naring enda ganti. Mapa basturang dua kerina nakku. Kemarin enda singajari kami nakku. Adi gal-gal bapa kay ngajari aku. Isa aku salah ya jaridu ka. Masa kula beluhay ya jaridu. Ay na magem pala yung ngarana kakangku kakang. Ikatengah ngut malumang kalaku teman. Sanina malumang kalak aku teman. Ani gal-gal jaridu kalaku kakasih salah. Ani haru malu-malu hidu ngay kakangku kakang. Lagi lihat ke tengah buari kakangku yang dekal ganti ngajari aku ayah aku lembaran lagu belum ngedang ngerana ay bujur tas jaga kesalahanku ngerana ay maafkan do manggunakku. Bujur si katakan mandi bata bekas pengarak-ngarakna lit kita ibas juah-juahan ibas jambur enda amina iluh pe ibas mata. Anakku Junedi dua anak kam res permain nakku sehat kam nakku. Kaini nande seni nandu Thomas Ndai Junedi adik kakak Ainda ia aktif ibas menghadapi kerina tarigan gersang mergana nakku. Jadi kamlah jadi pagi jadi usihan tu nakku ras kita ngarak-ngarak kalimbu bunta tarigan gersang mergana menggo nakku. Jadi bagaimana Junedi mulai kape kam pagi ku berdalu-dalu li tenah basta dengan gersang bergana entah pegin ting bergana minta kalau kam raduana ras permain nakku gelah malam kel ate kali bubunta ijandu bay kakak tengah ras kakak indah aktif iya nakku menghadapi kerina masalah ibas kali bubunta maka kam jadi sambar namang go Junedi. Jadi manbadu pe anak kami berubarus, anakku berubarus. Engkau sehat bapak anakku. Adi sedekah Ainda keluar masuk ia rumah sakit, jumpa kita rusur rumah sakit nakku. Kakak Ainda
Cukup kuat ia, dekah ia tahan. Kaina persada reh kaina guna ngadap-ngadap kakainda. Ugaglah ya sehat kujape na. Maka bagaimana anakku berbarus persada-sada ari Hindu. Bagaimana kakak? Edang ku kudahi tengah Hindu bagaimana ni dua ka. Aku ngo jumpa setengah Hindu. Sehat menjuah-juah kam kerina ku tadingkan rasa nak teres kempuntai bagaimana ni dua ka. Maka bagaimana kakak tengah. Selamat jalan. Jumpa kam ras bapa i surga. Ipekundul na kam arah kemohon di bata. Bujur. Ya, dagay gusar sarbas kam krina kali bubu kami, me bagay. Oi. Ya, dagay bujur sikir kami man kam krina kali bubu kami. Dagay ibas sakalinda. Payo tuhu kita ngotran sora sajangan calangataran rupa. Ibas gelar biasa ninas pemerintah paribanan sepangalon ibas kali bubu kami barus. Maka dagay sakalinda iberi kami kesempatan man kam kuna natap kam kubatang ibas karena kalausan mama tua ida. Manakam sidirakan batang argeser kam ketisik kelah natap senina sebi anduku batang ida. Ya, bantu lapang nain cina. Piga-piga kam sukut pajak cinder kam. Tali dengan de senina sebi andu seselengka. De sempat sisalaman ras kam ibas acara na ida. Ya, tingkat kergedang do pengual. Gelah agak metir per jikang kali bubu kami guna sesalaman rasa di atas piana. Ya, meter-meter ban cikang-cikang dukam kali bubu kami. Sabu waktu tak edang go bagi si mempet biar kita ikan. Mama tua edang gereja 4 ditaruh pergenda ku gereja. Makana arah maklum kam kali bubu kami olah tamasang menubur. Ate kami bas kelar nak berukun 6% waktu eda beralang kurai kahmatan pas keprina kali bubu kami. Ya, betul kam cikang kan.
dengar kadek-kadeta sekarang budi dua langan dari salam ras kali bubu kami sukut baru semergana. Bagai-bagai mi Mankam krina kali bubu kami baru semergana radu keras temandu sedalanan krina ibas karena acara eda acara sepumena emang ibas kam kali bubu kami krina ibas karena gendang eda labu ibahan eda gendang siasakan guna mempersingkat waktu makanin kami tertinggal-tinggal kam kali ibas bubu gendang jagar sebukuna radu ras kam krina ngadu landai dinari makaman kam sir jabatan kami atur bubu gendang dulu. Iya, bujur ras bujur-juah man banta krina manakam kali bubu kami baru semergana radukun ras temandu sadalanan arenda krina jabundu singgo isikapkan kami anak beru arenda kam krina ibas tegundu kam sukut biak seninas pemerin separibanan ras pengalon ibas tengah-tengah jabu kali bubu kami baru semergana ibas karena kelausan mami kami buru tarikan dube beberai barus makana mankam kali bubu kami arsikap kam krina galah toler sumekah kam nadangi puang kami ibas karena nakan sura-sura ija ibas serbinai payu tuhu ngi anggor pengue sajangan ca lenga begenda termna ia krina sepulung makaman banta nak berundai berubarus baba kampil ndeskan man kali bubuta kami simbawa perbekalan ya man bandu sinamati kami kali bubu kami si madadar baru semergana kuda dalandu Bapak Mardiana beberi ginting manik bagai pe la ketarigan kali bubu benatua tarigan geneng tarigan tamun raskrina kali bubu si perdemui kami ibas nakih-nakih matoreda kali bubu kami ibas kelawasan kuda dalandu Bapak Mardiana ceda kal ngatete krina kampe kalibu kami ceda ngatenu ngaurak kuda dalandu siban suruh-suruhandu kalibu kami berkat Bapak Mardiana nadengkan kita tatap du kulebelebe du kalibu kami krina dan dube sinur surna lawas sada tading kabaru semergana enterem iru maksiman suruh-suruh hendu maka tah murah gete dulu murah sa ngandung pekam orang ngandung sa maka ikutkan tenah senina kami rasa ikutkan peradatan kita kelak karo ibas kebertikan sekalianda ipedalan menda karena adat cawir metua nandangi kam kalibu kami ginting manik mergana kalibu benatua kerina radas kami sedermui aime karena bulang-bulang na yang deskan medaman Bandung tandana kuda dalan nunggu berkat nadingkan kita kerina tah mamur pekali lu kalibu Allah kal sempat mambur kutanak kuas tere-tere iluhai dalam kari mamburna
Saya ada tanah iluh du kalibubu. Jadi bager gimana kami anak berunduk kurina. Bagaimana surah-surah kami deskan kami kari manah-manah dari iluh bulang-bulang kuda dalan do Bapak Mardiana barus beberapa ginting manik nandangi kam. Kalibubu kami sumadadar ginting manik bagai pe kalibu benar tarikan gernang kalibu tua. Tambun mergana ras krina teman dosi dalanan kalibubu sepedunu kami. Maka banda hari Hindu keras surah-surah kami enda. Ugang enda kata seorang ugang enda nindu. Arih kam krina alo kendu corong mikenda. Ya, kuakap ngosi bagi kainina anak berunta. Jadi bas ngosi bagi katanya sendah, uganinta kita lebih gintik manik. Uganinta mulia. Hah? Ya, jadi bantu anak guru kami baru semergana. Ibu sehendu sendah ate induman kami kai kelarna mana-mana tapi bulang-bulang kami lakalati kami sirang reska jadi lakinlah kariwas pedalindu mana-mana henda jadi tanda kesirangan kamu harus mergana ras kami ginting manik terangkat anu Lang mama, lamati kami bagay mama. Kami bagi kasih sama baba mama. Terang kami bawa itu mensuruh-suruhan do mama. iya gue sih bagi ugaan ini beberapa itu jadi masih laukan ngai masih ada ngerih kah uga masa ada rita ya Manbandu tarigan mergana kalimu benar kami ginting manik mergana engkau sadari kami kamu gua kanindo Bujur, jadi bagian tua, engkau mesti bagian dari pemerintah ngeranda kami latih kami sirang nina kita gia berbagi melabau jadi adi bagem nina nak berunta sialokan labu enda kata sirang jadi gelah tanda-tanda nak kita erdeher na lalak man beberente bagem bujur ya manggo bugi kainari kami nggo meriah ukur kami kuakap nggo banci surut ya Iya, ai bujur kata kaiwan mandu kalibubu kami giting manik tarigan gernang bas tamun bagai pila kita di ngalu perdemui. Wakap labong urangi kehamatan narangi kami kere kalibubu kami bicara secara lebih saja salami kami bukan ubanceri ya salami kalibubu ta serbe. Adi kurina kari kubudiah nguka kari setengah hari ati kuka bagai. Ya, dagai kuakap dung sadang ina kudah nina beberapa kami protokol doya ina
makana nin kami man bandu kalibubu kami ginting manik mergana piga-piga kam arak kendu kami kujabu puang kami singalo morah-morah barus mergana. Oi. Ya. Ya, babai du kami ini duma. Oi, babai du kami ku barus mergana. Kam ngenda aran lebay irakkan kami. Bagai inin kami man bandu kalibubu kami ginting manik. Ay kuakap ikut ngeri turangku simbaba kampil kuja. Ya, sentabi dengan Muhammad kami anak berundu kalimbu kami baru semergana ijenda anak buru kami anak buru menterindu baru semergana ngonah padan ras di bata. Jadi amanah ras sura-sura anak buru kami baru semergana sekan ngenda bulang-bulang karena anak buru kami singgonah padan ras di bata ku tengah-tengah jabundu kam kalibu kami baru semergana. Makana ugang enda kata sorandu berbelas kam sebab kami anak berundu ginting manik mergana ras teman kami sedalanan ngur sadari kami karena ngalaukan bulang-bulang anak buru kami singunahkan padan ras Tuhan makana ugang enda kata sorandu berbelas kam kalibu alau kencorong enda. Bujur singkatakan mandi bata ibas kesempatan enda nggak usah kendu kehamatan men kami nggak beri kendu kampil harus pengisapan saking nggak tertinggal-tinggal dari kami nggak bagikan kami maka nindu ginting manik ras temandu sedalanan kerina tambun gerneng ras perdemui kami labote kami sirang nindundai maka ngalau yang daningan bagi kami pelabote kami sirang nina jadi kita kan go bagi kami maka kami pe bagai kang peminon kami kita kan kampende engkau ialau kendu maka nintau gua ya, kami pe lakukan kami. Bujur, banci kam surut. Jadi surut lagi kami kalibu bujur. Ya, dagay sekali nari. Manbanta kita nak beru toleh pesikap kampil ndeskan man kali buta baru semerkana. Gelas kelai banci kaya harus Mekah. Nandangi si madadara har kita ikan Mami Dube. Nandangi tarikan mergana. Dagay man kam kali bubu kami baru semerkana. Ngadep kakam sekali nari nandangi puang kami tarikan mergana. Si tergelar si madadara har kita ikan Mami kami Dube. Ya, berikan menturangku di ngalokan cakap pilih. Nah, gelo dalih ya. Dua ndai sapna sada kari buat do ya. Isine na kuhne na be buat do. Gelah man belau kam turangku tapi permen kami inin kami. Ini buat dua siena, buat nu siena isap ni buat ni. Kalau tambah kami kari.
Ya, dagay kam kalibubu kami tarigan mergana, kam mama mami impal kami permen kami ini na turangku. Mau kam ngisap singisap man belau seman belau. Ngodagi banci kami rebelas kalibubu kami. Jemput kada je. Ayo. Sini amati kami. Kam kalimbubu kami tarikan mergana. Musim madadar kakak kami buru tarikan bebere barus. Ibas kelawasan silih dusinina kami Bapa Mardiana. Ibas tanah silar pudun eda kalimbubu kami. Makar sadari kami ras anak kami sililaki ras diburu bagi kami krina. Anak berundu barus mergana. Rikut ras turang dukrina, maka ibas suarenda ipedalan kangenda karena tudung kakak buru tarigan iperatahi menda karena bulung-bulung singgo melus kalibubu kami labuati kami endar bancai luh nu mambur tapi bagi sadari kami harus beberendu krina. Tole-tole ngi kami nehken lukur kami muhuli nadangi kam kalibubu kami tagan mergana ras teman sidalanan krina. Maka iwan cede ya tendu bes keluasan sinyara kaim Bapa Mardiana. Olah kakak sempat mambur iluh do mambur kutana kalibubu kami tagan mergana. Tapi kubas wis tare-tare iluh adalah kari mamburna. Ay makalo kendulah kari alung meriah ukur. Amin bagai kia arih kam persada sadarih do arih kam resini nandu ugangi nadindu kata soradu alo kendu corongena arih kam di iya enda nggo berita karena kakak tua prataratahi bulung si melus nina bagai ninar kelang-kelakan anak berunta anak beru barus mergana kugang enita kam kemberahan kami krinana mi sialaukan iya mau bagai iya enda corong mi enda di kami pengo mersadari kami alaukan bagai nina senina sembuyak kami. Ya, dagay bagi kata kami nadang ginting manik dai, ndesken kami tudung kakak kami, nade kami buru tarigan beberapa barus, labu enda kesirangan, tapi gelah na redeher na hubungan ta bagai ngenda kalibubu, meriah lau kurdu, mabagai, ya dagay ngobanci kami surut. Salami kalibubu tarigan mergana. Tah siarah lebih sabi kam salami kami lagi sekrina serser kalau tamasang kut ukurndo. Encagai kuakap man bandu kalibubu kami tarigan mergana. Berkat ngeda kita nadangi kalibubu barus mergana singalau murah-murah. Karena kakak bertarigan beri barus. Ay makana kam ngena babai kami kuas tengah jabu kali puang kami barus mergana ay makana arih kam sadatah dua kalak bagai pe ras turangku gelah nabanci si berikan ka kampil kahamatan nanagi kali bubudu puang kami. Iya ena kampil perisa penras perpan belau man badu kalimbubu kami barus mergana. Iya, uga karena perpan belaun duras perisa pendukam kalimbubu kami barus mergana. Sini amati kami, kam kalimbubu kami barus mergana. Karena kelawasan kakak, ibasina
Reh ni anak beruman terindu. Kakak tua pe pedalin kangenda. Tara-tara iluh bagai nina. Man kami tarigan mergana. Jadi man kam kalimbubu kami si madadar barus mergana puang kami. Jadi ibasenda karena tare-tare iluh henda kunepe papagi matadah tendu karena kakak tua tatap nu pagi wis bekas nar tenun man bandu gelahna kune mambur pe pagi ilu gelah ulah sekuta anak bagai nina anak beruman terindu erkelang-kelangkan kami kali anak berundu maka ibasenda karena wisenda kami ngomria ukur kami ngalau kenca ibase kam kalimbubu kami puang barus mergana uganindu. Oh, ngomria ukur kami Ustaz. Bujur kalimbubu kami banci kami surut rasa anak beru menteri kami iya man bandu anak beru barus mergana enda corong mi enda di salamindu puang due ya dagay barkam kalimbubu kami barus mergana arkelang-kelangkan biak sini na ibas karena harus mekahinda guangin dan nindu moga meda ser-ser krina ida hindu subuh kalimbubu sing kalau mana-mana bagai pes kalau murah-murah Engkau sile. ya adi bagai denggo ser-ser karena sini na sebi adu salaman ras kalimbubu puang mulih kam lebih ku ngadu kundul segoi sikap kami nak beru jenari kelah ya turunkan kami ka ema ibas karena pedalan wis indah ema karena bulang-bulang mama tua nandangi si madadara ginting manik mergana karena kadang-kadang mama menandangi si kalau murah-murah baru mergana bagi pekari ibas karena tudung mamindube buru tarigan enda kiri sekerman tarigan mergana kindawa mamindube isahkan kari enda nadangi baru mergana dagi adinggo kam sikap maka man kam teman kami beru barus anak beru reh kam kujenda baba kerina peralatan tang ya ban katandu karena pertendin mama bancing dar pembegi bas pakseda maka nindu beru barus mama barus mergana enda bulang-bulang dudube bagi enggo amanah kendu nandangi kami kerina anak du isahkan kami surah-surandu Bapak barus mergana nindu enda berkat kami gunandahi kalimbubu puang kami nindu kam kerina ipal kami berbarus bagai peras bibi kami jenari karak kami si baba kerana ale-ale mama Ijaibas sekali indah bagai pendeng ko kamar sumekah nadangi radukun ras temana sendalanan kerina ema ibas gelar kalimbubu tua kalimbubu bena ibas tengah-tengah jabudu kam kalimbubu kami
Bagai pengondesa kendu karena ibas kamar sumekah, ibas amanah mama kami baru semergana nadangi puang kali bubudu. Eme puang ni puang kami baru semergana. Subuh urkiteken mama, bagai per urkiteken mami kami dube. Lakata dengan ras teman sendalanan. Maka bagai kali bubu kami baru semergana. Ibas karena ngor pengue kata kali bubudu puang kami. Min arsura kita kerina ngayulah min ibas pertendin puang kami ema kali bubunuh seku puang ni puang kami. Maka bagai puang kali bubu kami simana darah arkiteken mama subuh arkiteken mami dube sini sekan kali bubu kami sekelenda eda mesada amanah Sigun dube ipedahkan mama tuenda ope dengan rujung geluhna nadangi kami kerina tinebusna. Laka tadingan nadangi biak seninana ema kali bubu kami. Maka kali bubu kami puang kami ibasi sekali indah. Isahkan kami nadangi kam giting manik mergana. Ema bulang-bulang mama kami baru semergana indah. Maka mama mami silih pal lina turangku. Entah hija pagi tinu tedah nadangi kuda dalandu baru semergana indah. Gia mamur pagi luhdu puang kami kiting manik mergana. Indah isahkan kami sapu-sapu iluhdu ema bulang-bulang mama kami baru semergana indah. Terlebih-lebih nadangi kampung ni puang kami kam singalau murah-murah arkiteken mama kami baru semergana beberapa giting manik kempu kalak barus. Maka man kampung ni puang kami kam baru semergana ibas sekali indah kami desakan kami karena kadang-kadangan ibas mama kami Dubai Taija pagi morah atindu ibas karena ngolaus anak buru menteri du kuda dalam dunia kami. Dabuh dia pagi iluh du puang ni puang kami olah sempat senda buku tanah. Enda indeskan kami kariman bandu karena kadang-kadangan mama kami baru semergana indah. Guna banci jadi tare-tare iluh du bagai medan surah-surah kami. Ya jenari kari maka ibas koi tampaikan keri bulang-bulang karena mama indah mankam kerina ibas tenebus mama sempakam kerja ibas kaus kemohon puang kami giting manik mergana guna ibuat dokumentasi dege nandai kami impal kami buru barus tampai kendu dege bulang-bulang mama baru mergana indah nandangi giting manik gelah kunai pagi tedah hatena nadangi kuda dalanna baci pagi bulang-bulang mame da ibahana jadi sapu-sapu iluhna manakam nandai kami berbarus tapaikan nadangi ginting manik mergana mari merapat kamu kujenda tinebus mama siasaban Cina sakedang na uisenda cabin kendu dong cabin kendu ala kendu ku lebih gelah buat dokumentasi nah. Ya dege jenari makana berkat kita mankam kali bubu kami baru semergana kam nande kami bibi kami mami kami ningin kami kamru giting manik tampai kundu dege karena kadang-kadangan mama baru semergana beberapa giting manik kempu kalak barus nadangi singalo morah-morah baru semergana makan itu mama mami ni bulang ni tudung nindu eda tampaikan kami
Karena kadang-kadangan Bapak kami, bangkila kami nindu tahija pagi mora hati du nadangi kuda dalan dua anak buru menteri du dikunai pagi mambur iluh du olah sempat mambur ku tanah dan pagi iberikan kami tarik-tarik iluh nadangi kami nindu ya ading gosar ser koka kita banci mulihkan nadangi si Madadara arkiteken Mami Dube nandai baru-barus ipal kami sekenduka dege karena tudung Mami kami Dube menadangi si Madadara tarigan mergana maka nindu man mama mami ni bulang ni tudung mama mami Eida tapaikan kami karena tudung nandai kami Dube tahija pagi teduh hati du ngatan nandai kami ja pagi ingin du karena nandai kami mambur pagi iluh du kali bubu kami olah men sempat dabuku tanah endai berikan kami sapu-sapu iluh nadangi kami nindu kala alu arah bagi pasu-pasu du pagi la urak nadangi kami kerina nak buru seh ko nak buru menteri du nindu kam impal kami ya adik gosa jai nari makana arsurut ka kita jai makasirahi puang kali bubudu baru semergana ema puang ni puang kami ema baru semergana ka arkiteken Mami Dube berutarigan bebre barus ya jai nari maka kami sebaba wis morah-morah ema kindawa Mami kami Dube berutarigan bebre barus maka nindu kam mami kami nade kami mama mami ni bulang ni tudung enda sakan kami kindawa berutarigan Dube nindu tahija pagi mora hati du nandangi turang du tah bebrei du tabibi du ganin kami iba sate du morahai pagi ulamin sempat pagi ndabu iluh du sakutana bagaimana surah-surah kami nindu tapi endai sakar kami tarik-tarik iluh nadangi kam kali bubu kami puang kami tergelar kami sengalo morah-morah nindu kam kali bubu kami ngoseh kali bubu iya dage puang kami si Madadara arkiteken mama subuh arkiteken mami bagi pela ketadingan kali bubu tua kali bubu benai ibas kali bubu kami baru semergana lah ketadingan ibas tergelar kali bubu si perdemui arkiteken anak bagi arkiteken orang tua laga tadi kena ada kampung di puang kami singalo morah-morah puang kami puang ni puang kami ibas sekali dah kami dah sangkatkan kali bubu kami karena tudung mama kami ibas rujung keluhna suai ibas amanahna ema guna isahkan nadangi kam bulang-bulang bagi tudung mami kami maka bagaim kali bubu kami puang kami kerinana ibas karena gendang tas kerinda labu indah gendang siasakan jakari ibas segung naradu raskari kita ngadilandak maka man kami sirjabatan kami coba tetap du karena perlandak kami kerina adik gokap du kirsada pengodakan kami nabuh du kari ibas gongna bujur ras bujuah-juah kita kerina agenda hidilau kami kam beberei kami dalin menghuli setepu ras bagin sinu haji rekam kucabu kami mamandu ginting manik gelahna oge indu kai bas mana-mana hendai rekam kujena mari sinu haji rekam kucabu kami kalimbu bundu ya jendar leboh puang kami nadangi kam kalimbu kami sinu haji mergana gode ditangkas gelar doi lebona dengan kami mari rekam kujenda
endalit de mana-mana hendai mama engkau ibu kami isina MK lo cair ras mata duitna 626 gua ni rumah. Ya kita ginting manik, gua ninta. Ras temana sedalanan. Adi mata duit, bas kami pe lit tapi lampu Tapi ate kami si mesikal nakal kami, si perlu nakal kami, si banci suruh kami. Ha? Tambahna. Ya, surah-surah puang kami tambah-tambah silar kiri-kiri silar masam-masam. Bagaimana kira-kira puang? Ya, dagi bujur. Ya, dagi cendar kam krina ku ceda. Guna ngadap kali bubudu puang kami kam krina tinebus mameda. Kami sigalang si Banti suruh-suruh untuk mama tua. Kami jadi sambar nama bapak kami. Jadi kuda dalam waktu. Ya, arjimpuh kam krina jai baru semergana. Saban si jadi ati kali bubudu puang kami guna pejujungi beras pihir galah kampe sehat menjuah-juah karena baru semergana bagi medak wakap. Ya, man kampuang kami kai surah-surandu sahkan nadangi anak berudu. Dengar isahkan kami surah-surah kami lid enda penungkunan menbandu kerina. Walau dia penungkunan nekare man piga-piga jelma. Pertama lebih engkau kompau, iya, ayang kompau kepe. Enda kompau, kompau pe baling kompau thang, malanga. Iya, sikap kita, ia lang kompau nina. Kam kompau, iya, ya. Meriah ukur kami lit kena singgur jamu lit silangna. Tapi kerina kena beri kami res kumpu kami. Idah kami sehat-sehat kam kerina. Sada kesangapan sada tuah man kami mamando. Penungkunan. Gia bapandu ngulaus na dengan kita. Kamar sikap ngkam jadi suruh-suruhun kami ketawari. Iya, gua nintang ngurus sikap nina. Manggo meriah ukur ta. Gua mamina manggo meriah ukur lo. Iya. Oh kalau kebanjahai. Enggak, yang meriah. Iya, dibagai di ngukin meriah ukur ta. Ya, ai kuakap adia tindu karena petujungi beras pihir puang kami go banci atur kendu acara 12 kali dengan ngedai bahan kami. Bagaimana? Guna ngejar waktu nanti kami. Adikaikin surah-surandu sekedu nadang enak berudu kariban kami dengan acara 12. Berikan seneman kempunta si sekolah dengar. Berikan azakap ko sakay kita. 60 ya. 60 berikan. Tulis kita ni apa? Oh ya. Aduh. Kamu ngerana. Enggak, musuh. Ya, yakap kami ibas karena petujungi beras pihrida mewakili kam sada pos yakap kami gombrandal. Ema ibas kami giting manik radukun ibas kalimbubu tua benda bagi pe si mewakili ibas si perdemoi. Bagi yakap kami. Kalah lid dengan kakri waktu guna gedang rebelas hati kami puang kami.
Enda jujungi kami meras pihir gelah kam kerina anak buru kami sehat-sehat. Banci kam jadi suruh-suruhun kami. Menjuah-juah. Senari. Berikan kami kan panjang nakku, panjang umur kena, sesek kena murah, regana murah rezeki kena ku, gelabanci kena, rusur-mansurun kami. Sesek kena kerina nakku ngugi laut, nanti bapa ya udah kuya. Ya, toleh dengan kam si pecucungi beras pihir, bas kam manik mergana. Cubar lebuh kam nadangi kali bubu tua benda. Bagepe ibas semua kili kali bubu si perdemui. Guanendo, ngokam ser-ser. Enggak. Bagaimana babare kami gelah inget du pagi. Kaling bubu ni bulang du kami. Jadi aku tading si malingkar B. Lang asal kami si sembahyang krina. Gelah inget du pagi. Aku dah kamar jabu lalik sehbangku. Ulatin di maurah. Adi sender aku adi reh kamlang. Jadi piga pepupus tua tengah ras kanguda. Ene dengan kudahi. Emseh dengan jaban bangku. Labu ateku kadi, labu bongkar-bongkar. Jenari kulebe kam bebre kami gelatan du pagi ingat du pagi kami kaling buku tua bilang du gelatan du aku si malingkar jadi kam si sembahi pagi gelah ingat du entrem kami jadi aku mewakili sagundari laubah nandai da kam merenda laus penanda du erah ngaku menggo bebre kami jadi bagi ku jujur beras pihir gelah pertendin du menjilai kulebe gelah sesuku kami, gelah tanda-tanda du bagi kami, suruh-suruhun kami, menggo beri kami, bagaim silih kami, kampe sehat gerina, menggo. Sekedukan sorong mi indah nadangi puang kali bubudu ema puang ni puang kami si tergelar singalau morah-morah arkitekin mama ema kalak barus